Maabane borre ba Basotho ba ba nwang ha mo sepotong se ba letse ba boleile motho ba mo kgabetlhela diphisiphisi. Ba lelapa la Rasebetsi ba ne ba etela lehelo le botshelo jwa leitibolo la bone bo heletseng teng. Ba re ba santse ba le mo maebing ka ba palelwa ke go tlhaloganya sentle se se diragaletseng ngwana wa bone. Re thubegile dipelo ka gore re sa solofela seo le ga e le gore e ne ka nne le gore ke kotsi mare ke kotsi e tsitsibanyang mmele ga e kgone go ba acceptable. We are still in shock and in trauma go fitlha ka se sebaka. O utlwe botlhoko. Re utlwile botlhoko gore a ke itse gore nka reng re utlwile botlhoko thata, especially batsadi ba ka gona motsadi yo e leng gore o batla go fitlha ngwana gagwe, especially motho a na le monyanana sentse a tshepisa. So re utlwile botlhoko thata and le nna ke a leka go nna strong, but ke utlwile botlhoko and it's gonna take time gore no re siame, but modimo ke ena itseng and ke ena nang le gona mo nakong eno. Lekawana le la dingwaga tse 30 Mogale Kgotso Rasebetsi la mo motseng wa Mosiane View kwa ntlenyana ga toropo ya Mahikeng le bolailwe setlhogo ka go kgemethiwa le go remiwa ka dithipa, dilepe le digarawe a ntse a tshela ka nako e a neng a etetse tulo e ya nnotagi ka Labotlhano bosigo. Tiragalo e diragetse ka makuku a Lamatlhatso gone mo tulong e go kaiwang etelwa thata ke bontsi jwa baagi ba batswantle ba naga ya Lesotho. Ka nako ya ketelo ya ba lelapa la ga Mogale ba ile ba tsaya le go bontshiwa masaledi a mmele wa gagwe. Ba tsena mo teng ga mokhukhu o botshelo jwa ga Mogale bo heletseng teng. Le ha go ne go lebega ekete go phepafaditswe, mme go ne go santse go na le motlhalanyana wa madi a neng a phashagane le go gasama mo teng ga mokhukhu. Mongaketso a re motho yona ba khwebeshane le yana go tloa kwana Thafeneng Majamantsho, mme khwebeshanong tsa bona ba khwebeshanetse gore ba ketetse ba kabanela ntho tsa dinomoro e le gore ha bane lenyeng ena motho e le gore ba ketetse ba entse ketswena ha ana nomoro ho hang ke ntho tsa toronkong ha ana yona ha tshukelele ka ga toronko a le monyana ke le 28 ke a tseba yena wa tseba ka nomoro, mme ha ke tsebe na jwale enwa yena ona kena ka etabeng tsa dinomoro e se motho a le nomoro. Empa ha ke thola ke mamela story se kila ka ketetse ke se ukule maobane e ka re moshangana enwa e ketetseng ba ketetse ba mentse ketswena e bohloko a sela ntla ba qabana le yena enwa e le gore ba ketetse ba mentse ketswe e bohloko ena. Go bonala mmele wa ga Mogale ha o tswa mo teng ga mokhukhu o ne o sa tlhole o le mo sebopegong sa motho. Ha ke a mmona ke bone fela nako ho ntshwang kiriba eno e ne molaesha ho montsha ka mokhukhung hore ka nna ba motho ke na o shwele ha ngwaneso o ketetse ba mmontsha setopo seo le motho a keteng a entse ketswe eo. Ke bone ngwaneso ha a sheba kwana ho ka nna ba setopo sena ke sentswe ketswe e mpe e le goreng ha e shebe ka ukwa ke la ka tsa ho mmona, mme ke hanetse hore ke tlotla ke mmona. Mo botshelong jwa ga Mogale o ne a sa batle go utlwa sepe ka ba lelapa la gagwe. O putaka na le very overprotective ka nna ko gana sa batle sepe ka nna ke se ke tlong go se gopola kore na sa go tswafa le go tsoga ka 12 or 11 ke tlhoka something na se latela so gore ha ne go na le mongwe le gore wa ntshwenya, he'd make sure gore wa ba latela go ba gopotsa re motho ke nna ke aka ke batle sepe ko gana sa batle sepe ka ba ratang family friends ne le motho ntseng yalo. He was very protective of his loved ones and ke sone se ke tlong go se gopola seo le rato la gagwe. Kgaitsedi Mogale
o santse a gopola puisano ya gagwe le mogolowe e a sekileng a lemoga gore e ne e le ya bohelo le ene. O tsene mo kamoreng a nthare he ona Skatle na mpitsa Skatle gore zi or skaka so yeah na mpela re Skatle yaanong wa tsamaya monano ke a go bona leng ke re thong o batla gore ntho go mpona leng ka gore ha se re ke tsamaya sa gore ke a boa mo Sondag a re ke a tlo boe ke a tlo nthuse ka sengonyana re update CV ya ka like I said le motho le gore na fetola botshelo ba gagwe very optimistic ana le di goals tse dintsi tsa le gore na di ipetse for jara ina tsana batla go di reach so that was his last word. Ya re hela ba lelapa la ga Mogale ba sena go hulara ga tsena baagi ba Mosiane View ba mmina ka nko e le nngwe ba ne ba batla mongwa lehelo le a ntse a tshela. Re na le bothata ba gore goreng a tlogetse baagi ba Basotho ba nna mo gagwe go na le sport go na le sengwe le sengwe se se teng mo teng ga jarata gagwe ke ka mo re gona no re mo founela re batla a tlefa go fitla before go senyega mo Mosiane View le kae ma re teng re le baagi ba Mosiane re mo mokhukhung wa gago jaaka o ne go na le incident e diragetse mo Mosiane ka Saterdag. So community e mo mokhukhung wa gago as you speak re kopa gore ha o kgona go tla kwano tota e seng ga o kgona o tshwanetse o tle kwano tlo go attenda problem because go na le bothata mo jarateng anyway e tshwanetse o addressiwe as soon as of today. Bua le re Tlangama mo straateng sa Korwe mo straateng sa Korwe ke re Tlangama mo straateng sa Korwe so community e tsene mo mokhukhung wa gago ba batla go bua le mong wa Stensese. Papa ke tlo go palwa ke go ya I fear for my safety because maobane a buto mo mole ha bolela le nna sentle if nna yaanong ke nna ke bolaile motho. Yeah, tota ga se yalo your safety is not a problem. Rona re le community ya Mosiane mo ga gona bothata le mapodisi a ka nna tla go batla go bitsa mapodisi o tla go khonsa tsa le rona mapodisi a ka nna tla as we speak now ga gona bothata ba safety ya ka mme wa lapa re kopa fela go kopana le wena re address problem ya rona mo Mosiane tlogala safety ga gona bothata ba safety re baagi ba Mosiane re batla go addressa problem ya mo khukhu o. Papa ke a go utlwa mare this thing e nkanile le nna thata hela mo ileng gore o re dire yang ge ka gore community ke e fano fa e batla go bua le mme wa owner ya o re dire yang ha o le ka nna la re ba babedi or la itlhophela few people batla monna but nna nka se ko ne re tse mapodisa gore the letter o mo mapodiseng e siame ko mapodiseng mare ya community o ne batla go addressa situation ya mokhukhu ya go mapodiseng is understandable. I fear for my safety. Mo dipatlisisong tsa kgang e ba dikgang tsa a utlwile ba ile ba upolola yo mongwe wa ba bakileng ba phonyoga loso ka leroba la Nnale gone mo tulong e. Ka re ne ke tshogile thata utlwa ke nagana gore so se kana se ene go diragalela nna jalo gote ha ke a tshwanna go tswa ka jarata like ke ile ka kgona go tswa le mosadi wa ke tswa re tswa re sia ba re ngata ka maje yalo so tlisa gore jaaka ne go telena nka se tswe ha ke a tshwanna go tswa ka jarata go nka nako eo nka be se diragetse nna ka letsatsi leo gore ke tshogile thata ha ke nagana ka seo gore la ke bua yana ke re ke santsene ke tshogile le nna. Go tshwerwe baditšhaba ba babedi ba naga ya Lesotho mme ba tla tlhagelela kwa kgotlatshekelo mo letsatsing la Mošupologo ha e le dithulaganyo tsa phitlho ya ga Mogale tsone di setse di simolotse le ha maikutlo a ba lelapa a santse a gana go dumela gore a mme tota go ntse jalo gore ke nnete Mogale kgotsa Rasebetsi o itsamaetse.